36 skola minn kull settur, kemm dawk pubbliċi, privati kif ukoll tal-knisja qed igawdu minn aċċess aħjar tal-Wifi. Dan b'investiment li sar bejn Microsoft Malta u l-Ministeru għall-Edukazzjoni. Nhar il-ġimgħa filgħodu l-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo żar l-iskola indipendenti ta' St. Catherine's u hawn osserva lezzjoni li mxiet bl-aħjar mod possibbli mingħajr interruzzjonijiet u dan grazzi għal Wifi aħjar li ġie installat. Il-Country Manager ta' Microsoft Malta Panayotis Ionu stqar li l-ħidma għal dan il-proġett saret fix-xhur tas-sajf u dan kollu għal sistema edukattiva aħjar. The benefits of this state-of-the-art, I would say, project, it's on a high level, it's more about students learning more, teachers teaching more, and altogether achieving more. As Microsoft, our mission is to empower every person and every organization on the planet to achieve more. And with connectivity, we're doing actually that. We are, as Microsoft, we are investing in the country. In the last couple of years, we're investing heavily. Waqt il-lezzjoni stajna ninnutaw l-entużjażmu ta' tfal li talmu dwar il-pajjiżi li sħabhom ġejjin minnhom, dwar bliet kapitali, l-ikel tipiku u l-innijiet nazzjonali. U għal kull mistoqsija kellhom risposta li rrispondew minnu fih jew billi jollow idejhom jew bit-tablet li kellhom qudiemhom. Il-kap tal-iskola Sumi Dolo stqarret li b'aċċess aħjar tal-Wifi ħidmet l-għalliem se tkun iżjed iffaċilitata. Sajjejna ovvjament hemm il-connectivity li hija qawwija ħafna. Allura routers qegħdin in on-site, qegħdin fil-klassijiet, allura l-potenza tagħhom il-qawwa tal-Wifi huwa tajjeb ħafna biex jitniżżel ħafna iktar id-download capacity jkun qawwi, l-applications jitniżlu iktar malajr, ovvjament jekk ma jkollokx Wifi tajjeb ħafna da kollox tislowja l-lezzjoni u ovvjament anke l-engagement tal-istudenti mal-lezzjoni. Ġifieri issa at the touch of a button u kollox jiġri. Bl-investiment ta' Microsoft saru 240 access point twaħħal apparat li jsaħħaħ il-konnettività bħal routers u switches. Barra minn hekk Microsoft se tkun qed tipprovdi wkoll is-software u l-manutenzjoni. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo ringrazzja għall-appoġġ enormi min-naħa tal-Microsoft. Dan huwa l-futur qal il-Ministru. Ionu stqar li l-investiment min-naħa tal-Microsoft se jkompli u dan għax il-viżjoni tal-istess kumpanija tikkumplimenta dik tal-Gvern. We take education really seriously. This is one of the reasons that we, as Microsoft, have invested on this specific project. In regards to why Malta, I mean, we've been sharing the same vision with the Maltese government and the education. And we feel that we kind of follow the same path. With that sense, we're going to continue with the same pace, investing in the country and more things to come in the future.